Kidamtang Arunipay Incorporation ni All Assam Tribal Peoples Confederation atum patir piponsi Sonapur Karchia Jogdal Community Hall along State Level Tribal Convention ajay make padupon. Labangso State Level Tribal Convention along Holiram terang pen kacepahem pupon bangso mailong aluhia man ping pen Kafa Bengia Tongkeswar Rabha Dr. Mohonto Langthasa Jakasa Chairman Khorsing Teron Kese Kongchunbang Ramsing Tokbilapen Advocate Raju Dioriatum Chetong Dunrinti. Maya long Jesemet Tribal Mati Inglong aso atum sitami Arona Tingpen Kachelong du Nangji apan lapen Tribal atum apan Non Iprang pen Nangkachinek Kahuluk Ledeji apan Chebor Iponangji. Non Iprang Tribal atum ta Mithang Aride Mati Jakong Kachelong Nangji Tingpen Kachelong dun Vegji apan Chinki Chetan Ponrinti. Bangso Convention along State Adang Pia Longpen District Cap a Inglong Asomati Tribal Amithanga Sayamo Chibikok Pen Kadukave Bang Paro Pliso se Aradatum Chetong Dunrinti. Bangso Hot Maipu Holiram Terang Pen Perangkia Tingno Lam Teke Jai Ponki Bodo Khai Tum Ke Hang Bom Bodolen Lapen Karbi Pen Dimasa Tum Ke Hang Bom Autonomous State Aputak Tribal Belt along Ke Pasik Sak Pen Kidanglok Reserve Forest Amen Pen Ingnama So Apan Karplunga Bangki Ing Ton Ponangpu Lapen Inglong Aso Pan Kachirai Komji Apan Isi Ing Tangrak Inglong Aso Song Donangji Busi Ning Jepon. All Assam Tribal Peoples Confederation ahi benke ha Assam arlo ke do tribal atuan isi kachindi ke than kachin room amai ada bai ke siben kapangcheng asome bagi pian ke pidut la solo boro tum ke hang borolen karbianglong di bahasa osor ke hang autonomous state penchenglo tribal belt and block along kasiksak longlirang phanglu reserve forest kapitali common pen tribal kontiklu pen belt and block along kapre along non tribal tum kilut tap lahai kontiklu mai kolam penchenglo Assam along Inglong Asomati Tribal atum Akisung Aputhaka Bangki non labangso Asonga Hin Pen Abangsi Chesong Pon Pu Pusi Perangkia Tingno Ning Jepon. Or Kamrup Metro along Sipedepon Bangso Lotak Pini Kaching Loi Kachithana Ke Lapuino Je Litum Karbianglong West Karbianglong Dimasa Lapen Bodoland Lapen tu all Assam orang gitu tribal tuman Akisung bukan silat ini cincin lai pun masih ni tu apa nusamai culture Assam pun nusamai nak cukup hati ini tu nusamai nak citong dulu masih kebang jilang ni bangke ini tu non Assam Meghalaya labangso adui hoi give and take polisi pun dah pilih dah regulation nusamai deng pun lo masuk alam pun bangke give and take polisi pun konkret masih jadi tu mangsa arong lo curol Ulukunchi Pen Hemari Rongpar Karbianglong Live.